Whether you are a Democrat or a Republican or somewhere in between, we have all had people like that in our lives. People like Kamala's parents, who crossed oceans because they believed in the promise of America. Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika yashimagije visi perezida Kamala Harris avuga ko ari we mahitamo aboneye mu guhangana na Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 k'uyu mwaka. Ibyo bikubiye mu ijambo yahoze ari umukuru wa Amerika yagejeje ku bademokrate kuri uyu wa kabiri mu nteko rusange irimo kubera mu mujyi avukamo wa Chicago. Kuwahoze ari perezida Barack Obama ryari ikaze mu mujyi akomokamo ahabera inteko rusange y'ishyaka ry'abademokrate. Aha imbaga y'abahakoraniye yamwakirije intero yego yabikora bavuga Kamala Harris. Uyu wahoze ari perezida nawe ati America's ready for a new chapter. Amerika yiteguye igika gishya, Amerika yiteguye inkuru nziza, twese twiteguye perezida Kamala Harris. Kamala Harris. Obama yakoze igereranya ritaziguye hagati ya Kamala Harris na mukeba we w'umurepublikani Donald Trump wahoze ari perezida. Kamala Harris won't be focused on her. Kamala Harris ntazibanda ku bibazo bye bwite, azibanda ku byanyu. Nka perezida ntazita gusa ku bamushyigikiye hanyuma ngo ahana banze gusoma impeta ye cyangwa kumwunamira. Azakorera buri munyamerika, uwo niwe Kamala. That's who Kamala is. Bwana Barack Obama yabimburiwe kuvuga n'umugore we Michelle wavuze ko igihe kigufi cyo kwiyamamaza cya Harris gikwiye gukangurira abademokrate gukora iyo bwabaga bakamutora. Ntitwahangayikishwa no kumenya niba iki gihugu kizatora umuntu nka Kamala, aho gukora uko dushoboye ngo umuntu nka Kamala atorwe. Harris utari mu ngoro y'inama rukokoma yashimiye abaserukira za leta aho yari Milwaukee ho muri leta ya Wisconsin mu bikorwa byo kwiyamamaza. Kuri buri wese uri Chicago n'ahandi hose muri Amerika ndabashimiye, murakoze. Abademokrate kandi bumvise ijambo rya Bwana Doug Emhoff, umugabo wa Kamala Harris. Uyu yise umugore we intwari nejeje. Azayoborera ku myizerere yuko aho tuva hose uko dusa kose tuba dukomeye birenze iyo duharanira icyo twemera kuruta gusa guhangara icyo dutinya. Uyu mugoroba wa kabiri w'inteko rusange kandi wanagaragayemo abahoze mu butegetsi bwa Trump n'abategetsi b'abarepublikani bemeje Harris nk'umukandida bashyigikiye. Undi muntu wafashe ijambo muri iyi nama mu buryo budasanzwe ni John Gere. Uyu si umudemokrate ahubwo ni umurepublikani, akaba meya w'umujyi wa Mesa muri leta ya Arizona. Trump yizeje ibitangaza byinshi, izamuka ry'ubukungu ritagira imbibi, kuzahura inganda, umutekano ku mipaka. Bigaragara ko ibya Donald Trump byari amagambo masa. Uwo ni umwe mu barepublikani bamagana ingamba za Donald Trump baje muri iyi nama y'abademokrate gukangurira abanyamerika iby'aya matora yimirije. Kuri uyu wa gatatu, guverineri wa Minnesota Tim Walz arageza ijambo ku barwanashyaka bakoraniye Chicago, ari naho aza kwemerera ku mugaragaro guhagararira ishyaka ry'abademokrate nka kandida visi perezida.